Liurai Brunei Darussalam, Hassan Al-Bolkiah, se participa cerimônia comemoração restauração independência 20 de maio e Timor-Leste, onde foi honra ba Timor ni independência badala ronulo resengrua. Kestang ne hato husi Ambassador Brunei Darussalam iha Timor-Leste, Wan Hadfi Latif, bazornalista banghira ramata hasorumalu ho Presidente Republika Zeramu Zorta iha Palácio Presidencial Bairupite segundane. Ambassador Brunei ba Timor-Leste ne hateten, ohing hasorumalu ho Presidente Republika ho didiskuti kona ba Liurai Brunei Darussalam, Hassan Al-Bolkiah Moi Izzadin Wadullah nebesai mai Timor-Leste ho dipartisipa seremonia 20 de Maio. Ialah untuk persediaan mengenai dengan keberangkatan Tuan Duli Yang Maha Mulia Aplikasi Republik Sultan ke Timor-Leste pada tarikh 20 Mei yang akan datang ini sebagai tetamu hormat bagi Restoration of Independence Day Timor-Leste. Ambassador nedehan Liurai Brunei mai Timor-Leste atu akumpanya Festa Timor-Leste na Independencia. Alendane Presidente Republika Zeramu Zorta dehan ohing hasorumalu Ambassador Brunei hodi kolia konaba Liurai Brunei nebesai mai partisipa komemoração Timor-Leste na Independencia badala rua nulu resen rua. Emerenciana Pinto, STL News.